siječnja, pa vam Bog duš prosti. Ravnogorskog pokreta Otadžbine Srpske Višegrad, u ime stanovnika opštine Višegrad, u ime građana i stanovnika regiona, pozdravljam sve članove, simpatizere i prijatelje Ravnogorskih pokreta duž Srbije, Otadžbine Srpske, Crne Gore i dijaspore. Uspjeli smo zabilježiti ko je danas sve prisutan i što reče otac Rajko, ovo je seme koje ćemo širiti u cilju da svi Srbi smognu strpljenja, želje i volje da čuju pravu istinu na bližoj istoriji srpskog naroda, naročito u periodu Drugog svjetskog rata, jer su danas prisutni mnogobrojni članovi i simpatizeri iz Srbije. Ja ću da i nabrojim, izvinjavam se ako nismo neke uspjeli registrovati. Pozdravljam braću iz Kragujevca i predstavnike opštine Kragujevac. Pozdravljam braću Topole, Aranđelovca, Čačka, Rekovca, Smederevske Palanke, Valjeva, Mionice, Lajkovca, Gornjeg Milanovca, Rume, Novog Sada, Grocke, Aleksandrovca, Niša, Kosovske Mitrovice, Zrenjanina, Užica, Priboja, Pančeva i svi oni koje nisam pomenuo jer nisu zabilježeni.
pozdravljam braću, članove Simazdere i prijatelje iz otadžbine srpskog Broda, Doboja, Dervente, Ugljevika, Crkvina, Banja Luke, Foče, Trebinja, srpskog Sarajeva, srpskog Goražda, Gacka, Sokoca, Srpca, Kozare, Liječa Polja, Bratunca, Zvornika, Osmaka, Rudo, Čajnića, Bijeljine i kažem oni koji možda nismo uspjeli da registrujemo. Pozdravljani predstavnika pokreta Crne Gore, gospodina Božovića, primijetio sam ga, nismo stigli da ga registrujemo. Našem Digu Božovića.